Ndagushimira wowe wahisemo gukurikira Alphonse Sport TV nk'ibisanzwe ni sport updates zikugeraho buri kanya. Nimba ari ubwa mbere dukurikiye ndagusaba gukanda subscribe hanyuma kugira ngo natwe twigire abasabu benshi kandi amakuru ajye akugeraho ku gihe. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Mu Rwanda ni Sekafa Kagame Cup yakomezaga, APR FC yaje gutsinda Vipers ibitego 2-1. Ahangaha APR isa naho yavuye mu irushanwa. Gor Mahia yaje gutsinda igitego kimwe, Garde Republique igitego kimwe ku busa. Uyu munsi Jamus iraza gukina na Mogadishu, hanyuma Singida iraza gukina na Simba Sport Club. Na amakipe yo muri Tanzania yari buze kuba ahatana, ni nyuma yuko umukino ibanza atitwaye neza. Muri Afurika ni igikombe cya Afurika cy'abagore cy'abari n'abategarugori, aho Senegal yarayitsinze ikipe y'igihugu ya Kenya igitego kimwe ku busa. Morocco iza gutsinda Algeria igitego kimwe ku busa. Uyu munsi South Africa iraza gukina na Cote d'Ivoire. Burkina Faso iraza gukina na Tanzania ku isaha y'isa 4. I Burayi UEFA irifuza ko Nasser Al-Khelaifi yaba umukandida wayo mu matora ateganyijwe ya FIFA. Bakaba bavuga yuko rero uyu perezida wa Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi aramutse atsinze amatora, bigaragara ko umurongo wa football cyangwa se uko Uburayi buba bushaka ko umupira ugenda ariko byagenda. Rero reka turebe nimba uyu perezida wa PSG ari buze kuzahatana muri aya matora, dore ko Gianni Infantino we ashyigikiwe n'Abanyamerika, kandi murabizi neza ko n'Abanyafurika bamushyigikiye, kandi igihugu cya Afurika ndetse na za CONCACAF zigira uruhare runini mu itorwa ry'umuperezida. Reka turebe nimba uyu perezida wa Paris Saint-Germain watanzwe nk'umukandida wa UEFA mu kuyihagararira, turebe ko yatsinda amatora. Nta kindi ni transfer aho Real Madrid saga yayo yo gushaka Rodri cyangwa se Yan Diomande iravuga ati umwe muri aba tugombe tumubone. Ni transfers zakomeje kuvugwa cyane, na n'ubu ngubu ntizigeze zihagarara. Uyu munsi rero Tottenham Hotspur yamaze kubona umukino wa Manchester City witwa Savinho, ndetse uyu munsi hateganyijwe n'imikino ya gishuti ku maklabu. Juventus iraza gukina na Nice, Birmingham City ikina na Barcelona, hanyuma Chelsea irakina na Tottenham Hotspur, Manchester City iraza gukina na Inter. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV, ndabashimiye.